St. Mark 11:24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. May God answer all you have prayed for. Have a wonderful Sunday. Iyo niyo kiuma ndûmîrìrì ya mwisho kana post ya mwisho ya Liz Wanyoike haria page-ini yake ya Facebook. Liz Wanyoike ni akirikite gukorwo akihurukite, na o ni kuringana na official statement iria yagekorwo ikirekererio ni family yake. Official statement ya family ya Liz Wanyoike igikiugite u Liz Muthoni Wanyoike uria wagiciarirwo mwaka wa 1951 mweri wa 11 tariki 18 na akirikia gwikorwo akihuruka mwaka wa 2024 mweri wa January tariki 14. In loving memory of remarkable educator, her passion ignited minds, her kindness touched hearts, a beacon of wisdom. She left an incredible mark, countless lives, shaping future with grace. Kogo iyo niyo official statement ya family ya Liz Wanyoike magiconfirm ati ni akirikite gwikorwo akihurukite. Liz Wanyoike ni arakire principal wa cukuru wa Nibs Technical College iria igikoragwo located Thika Road, no ye mwene cukuru uria ukiwikaine ta Liz Wanyoike Preparatory uria onaguo ukiri haria mwena wa Thika Road Kimbo. Thutha wa gwituika ati ndûmîrìrì igie gwikorwo ati Liz Wanyoike ni akihurukite gwikorwo ikirekereirio nenda-ini cia ukinyaniria, andu nguthi Aini na atangathi ni makiyumiritie na njira nene na magikorwo magituma condolences ciao kuri family ya Liz Wanyoike. Tukianjia na Jerry wa Muigai wa Njorogeri agikiandikite agaikiuga otau, we have lost a wonderful woman and an icon in this nation, may her soul rest in peace. Sleep well mama. Na tugithie na bereri nake Ben Githai mpendwa agaikiandika agaikiuga otau, kansa ni ngoma njuru ningi ni athie na Liz Wanyoike. Nake mundu uwikaine ta Muigai wa Njoroge ikiandika agikiuga otau, ni ahuruke thayo, arari gituge kinene kia ruriri rwitu ona bururi wothe. It's very sad. Nake mundu uwikaine ta Karago wa Muraya onake ni akirikite gwikorwo agikitie ndûmîrìrì yake haria akiandikite agaikiuga atiriri, sad, rest in peace Liz Wanyoike. Nake mundu ungi uwikaine ta Biti wa Maitha agikiuga otau, woi, the nation has lost a legend. She has impacted the country and the society. She has left a clean legacy. May her soul rest in eternal power. Kogore icio ni imwe wa ndûmîrìrì iria cikirikite gwikorwo cikiandikirwo Liz Wanyoike na cikagikionania ati hatiri undu tanganja Liz Wanyoike arakiri mundu ukiendetwo ni andu aige. Nguririkania ati Liz Wanyoike agikorwo agikiuragwo ni murimu wa kansa na akihuruka akiri na miaka 73. Na kuma guku kwa Kikuyu Star TV tugagituma pole citu kuri family ya Liz Wanyoike o hamwe na entire fraternity ya Nibs Technical College o hamwe na Liz Wanyoike Preparatory. Ntugwithi na mbere atugikorwo tugiku update uhoro wigie gikuo kia Madam Liz Wanyoike uria arakire principal wa Nibs Technical College. Gina kaida kagire guku ni kwa Kikuyu Star TV.